ما در ورزشگاه خرمزمین ناحیه دنقره قرار داریم. اینجا بعد از چند بازی نهایی مسابقه جام ولایت ختلان برگزار می‌گردد و این بازی نهایی دسته‌های نور دهات ناحیه 5 و نورک شهر نورک را به هم آورد. мавсими имсолаи ҷоми вилояти хатлон аз моҳи август шурӯъ шуд. тӯли 3 сол аст ки дастҳои мо зиёд шуд ва мо ҷомо дар ду минтақа мегузаронем, минтақаи бохтар ва минтақаи кӯлоб. дар мавсими имсолаи чемпионат 17 даста байни ҳам рақобат карданд, 8 даста дар минтақаи кӯлоб ва 9 даста дар минтақаи бохтар. тамоми бозиҳое ки дар ин марҳила пушти сар шуданд, ҳар як даста бо як ҷиддияти том ба майдон меомад ва барои баромадан ба финал талош мекарданд. дар ҳамин марҳилаи баргузорӣ як ҷом мусаллам аст ки бархе аз мушкилот пайдо мешавад. оё бадан ҳамон мушкилоте ки монеа мешунанд ба баргузории ҷом, масалан метавонистанд ки дастаҳо шояд ҳозир нашаванд, майдонҳо омода набошанд. хулоса будан ягон ноқусу иллат аст. хушбахтона таи солҳои охир таваҷҷӯҳи ҳукумат ба рушди футбол зиёд шудааст ва солҳои охир мо ин чизро мушоҳида намекунем ва тамоми бозиҳо дар як сатҳи хуб баргузор гаштанд ва банда ҳам дар чандин бозиҳо шоҳид будам, иштирок доштам ки бозиҳо дар сатҳи хуб баргузор гардиданд. дастаи норак барои тамрини пеш аз бозӣ ба майдон баромад, аммо дастаи нури деҳот ҳанӯз не ва мо бо сарбони дастаи норак оид ба роҳи тайкардаи даста то финал ва омодагии даста суҳбат оростем. даста омода аст пура? бале даста ҷиддӣ омода аст. ният дорем кубока гирифта ҷома ба шаҳри норак барем. инчунин қадар мухлисо омадагӣ моро мухлисӣ карда истодаанд. ният дорем ки бо ғолиби вилояти хатлон шавем дар лигаи дуюм ки соли оянда дар лигаи аввал якум бозӣ кунем. мебинам ки дар ҳайати дастаи шумо чанд хонандаи мактаб ҳам ҳастанд? бале мо чунин ба асосгузори суд ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки як моҳ пеш майдони марказии шаҳри норакро кушода буданд, ният додем, ваъда додем ки бачаҳои ҷавона тамрин карда ино ҳам солҳои оянда ҷои мода баромада ному шаҳри норака маърифӣ кунанд дар лигаи якум олӣ. ҳарифа медонед ки чӣ гуна ҳариф аст? бале ҳариф ки сахт аст вай солҳои финал ки баромадааст? финал баромадааст. вай чанд сол пеш ки мо 4 сол боз монда будем, даста надоштем ва ё та ин чанд сол 4 сол бозӣ кардагиам ва ин финал баромада. аз тарафи минтақаи хатлон дастҳои сахтам, пурқувваттарин дастае ки вахш буд ва ёро мағлуб карданд ва финал баромаданд. барои дастгирии дастаҳо мухлисони зиёде ташриф оварда буданд, аммо миёни онҳо буданд нафароне ки сирф барои тамошои ин финал омада ба ҳар ду дастаҳо ҳам барор мехостанд. имрӯз ба варзишгоҳи деҳаи хуррамзамини ноҳияи данғара омадем барои тамошо кардани рақобати байни ду даста ки барои ҷоми вилояти хатлон бо ҳам сабқат мекунанд, нури деҳоти ноҳияи 5 ва нораки шаҳри норак. аслан чӣ гуна баҳо медиҳед баромади ҳар ду дастаро? дар чанд бозӣ ин дастаҳо мо иштирок доштем ва тариқи васоити ахбори омма аз бозиҳои ин дастаҳо мо бисёртар бархурдорем. ҳар ду ин даста бозии хуберо нишон доданд ва фикр мекунам ки анамун бозии хуб буд ки онҳо сазовор шуданд барои сабқат кардан барои дарёфти ҷоми вилояти хатлон. хуб, ба ҳар сурат киро шумо бартарӣ медиҳед? ба ҳар сурат ман фикр мекунам ки бачаҳои тими нури деҳот як бартарият доранд, чун ман мухлиси футбол ҳастам, бешак бозиро тамошо мекунам, бозиҳои дастаҳоро тариқи шабакаҳои телевизионӣ ва фикр мекунам ки техника ва усули бозии бачаҳои нури деҳот хубтар аст. ман ака наметавонам бигам ки аз шаҳри норак бад аст, барое ки чӣ тавре ки ман аз нури деҳот огаҳӣ дорам, аз шаҳри норак он қадар огаҳӣ надорам, аммо то ҷое ки ман медонам бачаҳои нури деҳот имрӯз ман фикр мекунам ки як бартариято дорам. ҳисоба гуфта метавонед?
تخمین تخمین من فکر میکنم که 2-1 میشود چون بیشتر همین بچه های نور دهات همین خیلی سخیمه به فکر برای خودشان دارن. وقت ایلاوگی ممکن است شدن ممکن وقتی ایلاوگی برای یا وقتی ایلاوگی یا شاید که برای سلسله ضربه های 11 متر هم شود برای که بازی بسیار بازی فینالی است. البته باید یک از غالب بیاید. البته یک از غالب برایت و فکر میکنم هر دو دسته هم بسیار به یک آمادگی جدی اومدن. با اندک درمانی دسته نور دهات نیز با میدان برآمد و ما با سرمربی دسته صحبت خود را انجام دادیم. میبینم که اندک دیر کردید. چی علت داشت؟ راه مثال دورتر ایده قریب 200 کیلومتر منتهی کردیم. ساعت 8 راه کشیدیم، 9 رسیدیم اومدیم. خلاصه همین بود علت، دیگر یگون علت دیگر علت نیست. تا فینال رسیدن مشکل بوده؟ که فوتبال به مشکلی نمیشه. 4 بازی کردیم، 4 غلبه. سربان، خراسان، بخشی شکور، بخشی زرنیسار و این چی رسیدیم. حریف هم میدونه که حریف چگونه؟ حریف در منطقه کلوب بازی میکرد، ما نمیدونیم حریف. کاملا آگاه نیست از بازی شما؟ این آگاه نیستیم. به هر صورت با بازی آماده هستید؟ با بازی آماده ایم. البته فینال جام ولایت ختلان دسته های دو منطقه ولایت را روبروی هم آورد و بهرام رستموف رئیس فدراسیون منطقه کلوب امروز با غالب منطقه خود هواداری میکرد. عین زمان وضع فوتبال در منطقه چگونه است؟ با معلوم است در منطقه کلوب دسته های هم کودکان و نورسان در همه سن سالی که در چمپیونات جمهوری برآمد میکنن اشتراک میکنن. باز دسته های دوم لیگ منطقه کلوب سالی سوم است برگزار شده ایستاده است که در آن 8 دسته اشتراک میکند. ما توانستیم که این سال دسته ناحیه درواز را هم در منطقه کلوب جا کنیم و در بازی‌های بین دسته‌های لیگ دیگه برآمد کردن و خوشبختانه از منطقه کلوب در جام ولایت ختلان دسته نورک غالب برآمد و راحت گرفت به جام ولایت ختلان. وضع دسته چگونه است؟ دسته بسیار دسته پرقوت است. هم از مسئله ترتیب و انتظام، هم مسئله سر لباس، همه طرفا دسته بسیار دسته بقوت می باشد و حکومت شهر نورک هم دستگیری کردن بچه را در لیگ دیوم در جای اول رفته ایستادند و بسیار دسته بقوت است. باوری داریم که غالب می شود در این مسابقه. اینجا میتوان چند حرف اوید با آمادگی ورزشگاه خرمزمین که در چهارچوب سیاست‌های ورزش پروانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد یافته است یادآور شد. واقعاً دستاندرکاران با راهبری اجرا کننده وظیفه رئیس فدراسیون ولایت ختلان اسرائیل شریپوف و البته رهبریت ناحیه دنگره توانستند ورزشگاه را که خیلی چمنی مناسب دارد برای بازی امروزه را آماده کنند. میدان امروزه برای قبول بازی آماده است؟ بله، ما از دیروز در اینجا هستیم. میدان پر آماده است و تنها انتظار بازی فینالی هستیم. طبق اطلاعی که ما داریم هر دو دسته ماشین‌های رایگان تشکیل کرده هستند برای مخلص آوردن به این ورزشگاه. شاید پر شود. باشد. کاشکی. سلامت باشین. موفقیت برای تشکر زیاد. خوب دوستان عزیز، اینک برای برگزار شدن این بازی همه چیز آماده است. چگونه که فراموز بابایف گفتن فقط یک بازی مجلا را منتظریم. در حال متنتن جام مسابقه را سربان دسته سامانی دنگره سمندر شریپوف برآورد و سپس دسته ها به میدان آمدند.
агар норак барои аввалин маротиб ба чунин финал роҳ ёфта бошад, пас ин финали чоруми Нури Деҳот буд, аммо чун ҳама бозиҳои ниҳоӣ ин ҷо ҳама чиз аз варақи тоза оғоз мешуд. ин нуктаро ҳам бояд зикр кард, ки айни замон норак дар ҷадвали чемпионати минтақаи кӯлоб дар мавқеи якум ва Нури Деҳот дар минтақаи бохтар дар зинаи ҳафтум қарор доранд. норакиҳо аз дақиқаҳои аввали бозӣ нишон медоданд, ки барои дарёфти нахустин ҷоми худ азми қавӣ доранд ва онҳо ин ташаббуси худро аллакай дар дақиқаи ҳаштуми бозӣ ба гол табдил доданд. акмал қурбонов муаллифи ин гол шуд. воқеан дар тамоми раванди қисми якуми бозӣ бартарии норакиҳо ба чашм мехӯрд. мухлисони зиёде, ки ба дастгирии норак омада буданд, дастаро ба пеш меронданд. воқеан мухлисони Нури Деҳот дар қиёс ба норак камтар буданд ва инро ба дурии роҳ рабт додан мумкин буд, агарчи барои мухлиси ашадӣ масофа чандон аҳамияте надорад. ба ҳар ҳол онҳо низ бидуни дастгирӣ намонданд ва садои мухлисини даста гоҳ-гаҳ баланд мешуд. дар ин пасманзар панҷаҳо чанд ҳуҷуми хатарнок карданд, аммо онро ба гол табдил дода натавонистанд ва қисми якуми бозӣ бо ҳамин ҳисоб анҷом шуд. бо гузашти ҳамагӣ 5 дақиқа аз оғози қисми дуюм Акмал Қурбонов голи дуюми худро зада бартарии норакро афзун кард. баъди ин гол шояд норакиҳо барои нигаҳдошти ҳисоб бозӣ карданро пеша карданд, ки бартарӣ ба Нури Деҳот гузашт ва онҳо ин афзалиятро истифода бурда як гол ба дарвозаи норак заданд. аҳлиддин давлатов муаллифи ин гол гашт. баъди ин гол шояд норакиҳо пай бурданд, ки услуби нигаҳдошти ҳисоб ба дарди онҳо намехӯрад ва онҳо дигарбора ҳуҷумҳои худро сари дарвозаи Нури Деҳот зиёд карда, бо ин ҳам ҳисобро нигоҳ доштанд ва ҳам ҳарифро аз назди ҷаримагоҳи худ дур карданд. талоши Нури Деҳот барои баробар кардани ҳисоб бошад чизе надод ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба нафъи норак анҷом ёфт ва норак барои аввалин маротиб соҳиби ҷоми вилояти Хатлон гашт. дар охири қисмати дуюм бачаҳо кам таракак сустӣ карданд, ки гол сар доданд. чӣ моро вазифамон ҳамин буд, мо вазифамонда расидем, бачаҳо меҳнат карданд ба дастгирии мухлисон, бевоситаи мухлисон ба даст овардем кубка. ин ҷом ҷоми ҳамаи ҷоми шаҳрай, ҷоми сарпарастай, ҷоми мухлисояй. раҳмат ба ҳама, ки моро дастгирӣ карданд, раҳмат ба раиси шаҳр, ки моро дастгирӣ карданд. мо ба ҳамин мақсадмон расидем. ман ҳамин пироҳани даридаи умедҷон аз он шаҳодат медиҳад, ки чӣ қадар ин бозӣ пуршӯру шавқ, чӣ қадар мушкил буда. мушкил хело мушкил буд. ин мушкилиро пас сар кардем. хай диданд, ки бачаҳо чӣ хел меҳнат карданд, ҳам дастаи Нури Деҳот, ҳам дастаи норак. як бори дигар ба мухлисон ташаккури зиёд, ки ин қадар раҳро тай карданд, омада моро мухлисӣ доранд. дар расми ҷоизасупорӣ ба доварони бозии имрӯза ва беҳтаринҳои мусобиқа тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд.
دسته نوری دهات با باخت چهارمین فینالی خود مدال‌های نقره مسابقه را سازوار شد. نارک باشد برای اولین مراتب یک جایزه کلان را به دست آورد و باشد که آنها با این اکتفا نکنند و برای به دست آوردن جام و مقام‌های بزرگ دیگر راهشان گشوده شود. فکر میکنم که یک توی کلان فوتبال بود که با هم دیدیم در عمان حدود ولایت امروز. پیش از همه باید یادآور گردید که 3 نوامبر سال 2003 پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیسان ولایت‌ها و مسئولین ساحه فوتبال یک جلسه ویژه برگزار نمود که بعد آن جلسه رشد فوتبال در حدود ولایت ختلان باز هم تقویت یافت و ما باوری داریم که در آینده نیز دسته هایی که در لیگ دوم فعال بودن به لیگ یکم راه خط میگیرن و دسته هایی که در لیگ یکم بودن به لیگ عالی راه خط میگیرن و نفوذ و اعتبار فوتبال کشور رو در عرصه بین المللی باز هم بلند میبردارند.